Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kadengar babih le video lu. Persoalan pakan lu duit video. Pakan lu bengeh ka wakah dino. Jadi kadengar babih le. Baik bangai, munyo hana kata ho si hukum berarti wakah betul-betul cuak pihak keleh yang dibayu untuk padu bangsa Aceh. Awal dipegah referendum le Malim, kakun ke Malim, kakun ke PA, kakun ke KPA karena ka kompak mendung siap melaksanakan referendum. PKI kakun pengkhianat di bang tiba. Pegah kacok Aceh Merdeka mentang le. Anak banyak mentang wakam mumpung tak. Kaju sip cok Aceh Merdeka. Dipegah lego Aceh Merdeka. Kata nak silika. KPA, GAM, PA yang pengkhianat awak sambung jaro NKRI. Padahal awak kah udik lang NKRI si ke keluarga kah? Kah? Oleh ni maknya. Awak kah? Dipegah cara lain le Malim. NKRI kakun le awak kah lompat tibang. Pengkhianat. Awakkah pakat referendum kakun PKI kawak pakat referendum untuk menuntut janji-janji pemerintah pusat yang kau dijanjikan dalam butir MOU. Referendum mengenai kah? Orang dipegah Aceh Merdeka pun kakun PKI kakun Bipang Tibang. Dipegah NKRI menansit katuna asik. Aceh Merdeka katuna NKRI katuna tapi awakkah kapegah roh awak perjuangan Aceh Merdeka anak nanggro pu anak nanggro. Nyo Aceh asli nyo, lillahi ta'ala Aceh asli nyo. Hana jampu, baik kapagah kia Jawatran. Awakkah yang Jawatran bik cuak ya. Cuak lahir 2000 dah awakkah. Cuak lahir 2000 tikurung dah. Cuak lahir 2000 leheb dah. Ha? Awak partai awakkah ha? Muhammad Dum ya. Jika nanya layo. Awakkah hana dewasa betul ji. Himalaya betul ji awakkah ka awak ina. Ha? Awak pelung dalam konflik le. Awak cuak-cuak. Karena nungkri salah. Pegah roh wakah Aceh Merdeka. Tapi kata nak awak Aceh Merdeka. Pegah referendum pun kata nak. NKRI pun kata nak. Yang sebetul ji, kata dengar apa? Baik ke pegah kau PKI. Menyo betul kah anu ilahi ia boh suci lema ke ngayah kah? Kajak bak tengok bak bula dia. Pak ma kah? Menyo ham putuh kah pi baik ke kenyo bula no anu iboh ke? Pak Maga referendum dipakar katuna orang nyo persoalan ni pun Aceh Merdeka pun katuna pegah ro Aceh Merdeka lempak lanatillah awakah cik cuak awakahnya cuak awakah yang kah di menini long pegah no menjak pakai ha pegah kah naik kila no kajak aju no bula kuturi kah ke di menini kali kajak le mau banjuragan le kata yang banjuragan bak ke kata yang kuturi ke kah payah kau tu kan tingkat-tingkat kah kayak gertak ke yang laknatillah kah nungkri salah awak kah awak bayi